kuyokuyela isithunzi sakho phansi yakuphinde sakuyela noma ubani utheleka zimo umuntu nomuntu ulimale yakhe indima impilo nemhlaba abasokesa ngishini ilanga lithe kungenzeka nekuphumela kokugcina wena kusasa ngakho kumele ukuthi musi konke ongafezile kube sekusebhokweni noma liphume usendleleni ukuze lisishona nempumelelo yakho usibona kathesi wena umhambi noma uyaphelezela uma kwenzeka sidawetela uma kwetatazela ubomekezela uma kwenzeka sezukhipha zuthela uma kwetatazela ubomekezela khumbula wena awusona isehluleki kanti kusisiza ukuthi ubhekane nayo no inkinga yakho ungabaleki ungakhohlwa ukuthi nawe wazalapho khona into iphumbeze esandleni kanti enye yezingane ayisakhali yabesikubela empilweni lapho ungathuki lapho usudinga khona ufakwa isandla kodwa ungadluli lapho sekumele khona wena ufake amandla ngoba usolokufika esethubika yasolumsika ngakho-ke uma ufuna ngempela ukuphumelela ungakuningi ulenze leli phutha lokuthumela ngoba mina ngazibona zibuya ziphethe ezayuma ukuzivela ufuna ngempela ukuphumelela ungakuningi ulenze leli phutha lokuthumela ngoba mina ngazibona zibuya ziphethe ezayuma ukuzivela ngempela uthembile Afrika imeta uma bisathetha nawe Kufa
singalabutho kepha kusho ukufa kwebutho sisaphili ngendlela yempilo njengomsakazo sefasikhala inqobo uma umoya usahlangene nenyama uma umoya sisawukhipha amakhala ukufunda ukuze ongqili sizinakakala sonke siyikho ukufa kwenyama kungokuhlulwa ukufa kanti ukufa impilo uyise kunamelosizi impilo yomuntu emhlabeni yothodephendela usizi ngubani olothe emhlabathini ocishayo uma ufikile ngakho-ke kuyokusiza ukuthi zonke lezi zinto ozithandayo womsiza uzuzenze ngoba impilo yakho